Bismillah. Assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görüşçüler. Bu Nokat Borborduk mal bazarına girgen buka bazarı. Bukalardı bir çekeden çoğun bukalardı, rekord koygan bukalardı bağırın tartıp berem. Tartıp görsütüm. Muna şul bukany 90 minge aldık dedi. Jana jogorda 90 minge. 90 minge dedi. Ondan soň dagы bir jakşı satılgan bukalar bolsa görsütüm. Çoğun bukalar bolsa görsütüm. Erkek urgaç torpoktordu görsütüm. Muna şul dagı satılıp ketdi eken ha. Şu kançaga ketipdir? Kançaga ketipdir şu? Ondan soň muna ala bukany göreli. Iyeleri var bukalar göreli. Buka kança eken aka bahası? 120 min. 120 min eken. Gör. Analar uğurda yap, satıveyle bana. Ana görsetіңізші қана. Қанша дедіңіз бұқаның басын? Gör. Қанша дедіңіз? Bunu aytın. Gece mı? Ha. 350 alırsın. Екеуіне 300 ба? 150 миңден. Cübbüge 300. 150 миңден 300 миң мына кен. Қаштық. Бұқалар кішіне шоқтан одат мына жерде. Чеке байлап алсаңыздар бойды ұқсайды. Tart. Е, қошқар алашып кетіп тұр ғой бұл жерде. Koçkar, ben tatsam. Ha. Koçkar tavalık. Ha, ес. Kurtu beden, Aha, айта бер. kravası beden geçe anam beden. Болды, ең жақсы. Бұл жерде тұтып алдыңыз ба? Tamam oldu, 2 saat, 2,5 saat oldu. Қай жерден тұттыңыз? Şöyle de. Бұл жерден ле. Hiç kim gelile gel. Нөміріңізді қалтырып қойлы. Geliyor, şimdi çok bozuldu. Көрсе байласа шығады да. Aga oradan ayttirapta bolmasa turu. Yaptıram. İçinde izlep jurgandır. İçkende, izlem sürüyor. Өте жақсы. Qancha volt atgan? İşare. Pulu. Ögüze Bu kaçıp geliptirle tutup baylap koyduk. Şöyle durardı vallahi. 2,5 saat oldu. Байланысқа шықпай қызыққандар болса. Неме қызықпай лесі сұрап қалса. Çok varıp geldik koy pazarga varıp geldik. Жоқ екен а? Ege siz degen. Tamam duralım da kesat tutup tasayız da böyle. Болды. Менсеге бұған қанша десем. Сейдеге. Al 90 ortam. 90 мыңдар. Баштарын көреді шығар. Өте жақсы. Қаншаға сұрады базар? Arkadan sırada açık. Жақыны қанша сұрады? Жақыны. Ақырғысын айтыңызшы. Жақын 75-ке қойып бересіз болады да biraz. 75-ке қойып бер деді, а? Өте жақсы. Қаншаға бермей айтасыз? 12 сұрады, 112 сұрады. 112. Өте жақсы ба. Бұрау бұқада ұшуға жараша екен, а? Үсті тегіз, толтырыпсыз. 3 шашар мен? 3 шашар. Универсал. 3 шашар. Бала бір бұқалар болмаса бір шекеде көрсетен. Елер жоқ мына шекеде байланып тұрғандар. Қайсы кетті? Сатылып кетті бір olsa? Yok. Серашбек. Қанша кімден екен мұны? Қанша деді шын? Köyünün 100'den de oladı. 100 мыңден дейі, а? А, мұны тарғыл екені, а? 80-ден сұрау дөлмедіңіз. 80'e sıra adam. Жақсы бұқа, сынды бұқалар екен. Lo, қашқа бұқа кімден екен? Ben bunu sen kime? Өте жақсы бұқа екен, а? Сыны келішкен. Есі жоқ екен, ака? Koy degası bola tavlıyorsun. Келтіріп тұра, толтырып тұра, оның ойынлары біраз Ha, var eken. сыны бар екен ғой, негізі бағу керек екен. Шамалаңшы, қанша қалса болады? Айта берің бір. Тәбәкір айта берің. Болбай ба? Есі жоқ екен ба? Түмілі ошындай бұқаның шерік екен мұны алдағы. Бұл андан толо сыны дағы жақшы екен. Бұқа кімден екен?
Bağ oldu ama. Yanınızda gelsen küçük olur. Yok abi. Jo, negizi sen mi bukan deyesiz? Qancha dedinglar bukan boqsin? Qancha dedinglar? Yesin canına o'tayinchi. Uloq kishga ne? O'zingizni boqmay buqani kuchli boqib qo'ysiz-ku siz. O'zingiz jeyapsiz oncha deyim. Buqani kuchli. Özüm cevap mallarga cevap. O'zingiz jeyap shuni jedirsiz ha, молодец. Tuzuk. Tak, buqaning bahosini qancha dedingiz? 280 280 ming ekan bor. Bozor qanchaga so'radi? 50 keldi. Ya, yemi keldingizlar ba? Ot bozarı gördüğünüzler bazı ot bozarı esa tız tavus tuğanlar. Bugün жақсы аттар келiptir. Bir çekeden tushib olib barini topib beramiz. Qaysi buqa bo'ldi? Taqsir. Qaysi buqa bo'ldi? Qana ko'rmay berdin ha? Bu yerdan ko'rinmayotgan. Narigi dedi, qaysi bir ekan bilmayman. Tushuniksiz bo'lib qoldi. Shuni jo'nda ketaveramiz bu yerdan. Alma zaman 70'e beri öyle. 70 gel. Olsan yumsam qaytardı. Qaysini bağıldı de? Bana qaysini bağıldı? Qanchaga so'radi? Kanka. 78, 78. Katlarda ne bu? 78 ga ketdi. Kaça oldu? Ha? 78 kaça? 60 78 78. Sonra. Burada aytdım. Son oldu 58 oldu. 68 78 78. 78. Vaqtaga biroq boni жақсы aytdingizlar. 55 ha? So'rag'inchi qana? So'raqsinchi qana ko'raylik. Qanchaga so'radingiz? 37 ming. So'ragandalar shu nasirani tushirib qo'ydi. Bunisi qanchaga sheriga? Bu şehri bu 40 mingda taz. 40 ming. Qanchaga so'radi buni? Kaça bunu? 40'dan alır. Жақын мында, жақын. Buqalar, jash buqalar. Bunlar qancha ekan sizga taqsir? 65 kan var. 65 ming ekan. Bu to'la jaxshi buqa ekan. Qunajlarga ko'taramiz ham. Qunajlarning bahosi qancha ekan? Qunajlarning bahosi. Bazılar 50 de 30. 50 mingdan ha? 50 mingdan ularga o'ta sundu qunajlarga. Aysi kanal. Buni bersam. Ular qunajning qancha ekan aka bahosi? Yürüyen eken. Bozarga qaraganda 60 ming so'm. Qancha berib qo'ydi? Qaysiga? Onu ek qaraga va. 106 ming. Yaxshi bu. 53 mingdan berdi da, ek qaraga. 53 mingdan. Ulan veriyoruz. Qunajın bozorga o'tamiz. Ondan so'ng ikkovi boshlab to'xtatib tartamiz. Chiqarishlarda aqrana sen ko'rdingizlar. Ushlaydi qanchaga berib edinglar? Bo'ldi da. Qanchaga berib aytadi shuni? 52 berim. 50 ga berib aytadi. 50 mingga so'rab qo'yibdir. Yaxshi so'rabsiz. Qaysi biri bo'ldi taqsir? Ha, ber yo'q bu. Bizga. Qo'rqitdilar. Pençik alıp ketem dep bir alt satar bala. Qanchaga so'radingiz shuni? Özüstü. O'zingizku. Bo'l o'ylab ha? Ser ana ser. Kısır var. Kısır var. Loy bo'ldi hozir. Qancha berdi? 29.800. 29.800 berdi ha? Sırakışına qarib turdi ha?
Ya dişi жақсы да. Жақсы. Ağırıрақ ekan da. Sütü var ekan. Sütü var mı? Өте жақсы. Semiz sal qimmatroq. Qaysi? Mavol öte sındı o ekan. Kaç dediniz şunu? 55'ke berber. 55 görmediniz mi? 55 mi görmediniz? Жақсы ekan. Yok kaçmayın. Kaçmayın mı? Aydan 40 bin veredi o tamam. Yigit koyu bo'lasan. Ne de oğlum? Tortmaylar. Tartıl bütte. Bani boz desa egasi qilsin diyor. Qanchaga ketdi? Ketgan yo'q. Sporga so'yamiz diyor. Biri bo'z, biri qisir. 35 ga so'radim. 35 ga. Munozim kechirasiz, Munozim bozordan. Siz Qulum bozorga o'tmaysiz bu? Universal. Ha? Universal ha? Bu qancha ekan? Tez. Bozorda arzondataylar uka. Ha, ay. Ha. Ya bozor o'zi arzon bo'ldi, qimmatladingizlar. Dehqonlar uchunchi. 40 ekan bor, o'ta yaxshi. 40 ga berdim. Aytib tartib chiqarar. Ha. Biznes ona qilib arzondatlar. Bo'ldi. Qanchada otasiz unda? To'g'risini aytdingmi? Isha qilib. To'g'risini aytsang qo'lg'armaydi, ana yolg'on aytsang qo'y. Siz boyag'ida Qulum bozoridagiday qilmaysiz-mi? 100 so'm to'lashib. Ya, o qiziqchilikqa shunaqa-da, oldim o'shani. Ha, oldingiz ham. Guvoh bo'lib turganmi? Odam o'ta ko'p bu yerda. Tug'in. Mari ber, mari sur, beri sur. Endi tartaveraymi mashinalarni. Bunday aytchana. Qancha dedingiz shuni? 50. Bunisichi? Bu 55. O'ta yaxshi. Qunozing qancha ekan? Aylanib kelinglar, sizdan so'rayveramda shu. Ha, 40 mingdan qunozlar 40 mingdan ekan. Bunov sveti o'zgacha ekan bunov. Qancha ekan buning bahosi? 40 ming. 40 ming bunaga. Şu qunozlar qancha dedingiz? 40 mingdan. Bakın. Qaysi biri ketdi qunozlarning? Qancha bo'ldi buna berkisi? 28 26. Shunday baho bermadingizmi? Bermay qo'ydingizmi? O'ta yaxshi. Ulan tayyor o'zim. Ulan turpoq qancha ekan? Qancha dedi? 30 ming ekan. Urg'ochi. Urg'och. Qaysi ketdi? Yer yo'q bu. Buni tartib qo'ychi. Qo'y tatma. Tart buni. O'tganda men tartib qo'yib qo'ysa. Buni o'zini sotayotgan Turpoq qancha ekan? 35 ming ekan bor. Siznikicha? tartib qo'yma. Ya turpoqda. Turpoq 40 ming. 40 ming ekan bor. Odam chiqmaydi o'zi. Chiqadi. Chiqib qoladi havoga. Shu qanchani berdi? 24 deymi? 24 ming bo'ldi. İşler yaxshi? Ala chaqa tinchmaydi? Yaxshi. Balдар yaxshilar qarayapti? Ne ko'rtasiz? Qaysini? Hozir aylanib o'taman.
Turpoqlar qanchadan ekan bolaları? 26dan kem bor ekan. O'ta yaxshi. Qaysiga бағаны berdi? 26dan berdi. Siz havarsiz bu? Universal. Qaysiga berib aytasiz aka? Oqti qanchaga? 26 ming. Turpoq bozor. 26 ming. Turpoq turpoq. Turpoq ava. Odam taqib berib aytancha. Turpoq bozor barlaylı da. Şu turpoq qancha dediniz? 23,5. Sizce bunu oq sarı qancha dediniz aka? 23,5. 3'e vermediniz bak ha. Ulan qara qancha ekan qara? 35 ming kem var. 35 ming kem var. Aa, nasıl direkt etti o? Maksaderde daha barak oldu. Qaysi barak oldu akalar? Ulan sarığı. Sarığı qanchaga? Surat atıyor. Qanchaga? 25 ke surat. 25 yaxshi boy beribdi. O'ta yaxshi boy beribdi. Qaysini aytmaydi. Şunu aytmaydı. Erkekkem 27 yıl da universalda Biri, ma tirüydü ne geçişyapız. Boladı mı? qanchaga berib aytasiz? 27 ming. 27 ming. Aytalasın mı? İşte ulan tuğanlar. Şunu tartayın da qaytayın deyim. Qancha oldu shular aka? Urg'u ochgan ha? Qanchadan bo'ldi? 30dan? 30 mingdan. Qanchadan so'rashdi? 30dan bermay qo'ydingiz ba? Tuğanlar bugungi chiqarilishdi, shu menen so'nguna chiqaramiz endi. 17 minut bo'yi mezlerga kelib uğraştırıp to'xtardi. Buqa bozorning бағаларын bilib o'tdim. Chiqarilish chaqqan bo'lsa, klass degan belgini bosasizlar.